Uranyemerera nkubwire yuko ingabo z'u Burundi zongeye kwiyongera ku bwinshi hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho zongeye kugaragara zirimo gushinga ibirindiro bikomeye cyane. Nyuma yuko mu minsi ishize nababwiye ko hari abasirikare benshi bongeye kwambuka ikiyaga cya Tanganyika binjira no mu bice bya Baraka, ndetse hakaba hari n'abandi bakomeje kugenda bagaragara mu bice bigiye bitandukanye. Intego y'ibi birindiro bishyashya kandi bije ku bindi birindiro byinshi bisanzwe by'ingabo z'Abarundi muri Kivu y'Amajyepfo ngo ni ukukomeza guhangana n'umutwe wa 23. Binavuga ko kandi ibi birindiro birimo gushingwa n'abasirikare kandi ndetse bakaba bafite ibikoresho bya gisirikare bikomeye cyane, ibyongeye gukanga abaturage ndetse byongera guteza intugunda zikomeye cyane ku ruhande cyane cyane rwabo ku ruhande rwa M23. Nyuma yuko kandi mu kanya nababwiye ko hari ibitero by'indege za gisirikare by'umwariko za FARDC zongeye kugaba ibisasu biremereye cyane mu bice bigiye bitandukanye byiganjemwo hano muri Kivu y'Amajyaruguru muri Masisi. MONUSCO yongeye kwamagana ibi bitero biremereye cyane, ibitero bivuga ko byahitanye ubuzima bw'abaturage benshi ndetse n'abasirikare bo ku ruhande rwa M23. Kugeza ubu ngubu kandi biravuga yuko imirwano ishobora kuza guhindura isura umwanya n'umwanya hano muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihe abakurikirana hafi ibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko umwanya n'umwanya intambara ishobora kuza guhindura isura ndetse ishobora kuza gufata indi ntera. Ikaze kuri mwebwe mwese, kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano kugira ngo ubone nimero ya mbere mazajya wadukurikira, utanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Nyuma rero turebera hamwe amakuru yihuta kandi agezweho, amakuru akomeje kugenda agaragara yibanda ku bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo mwese kandi nuko mbashuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza. Ni ingabo z'u Burundi zizwi ku mazina ya FDNB by'umwariko zizwi nk'intare zo kwa Cyambarantama, nkuko bikomeje kugenda bigaragara ni ingabo zimaze igihe zikora ibikorwa bya gisirikare no ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Usibye kuba M23 ikunze kuzijujutira, izi ngabo baritse gushimangira yuko zidashobora kuzava ku butaka bwa Kongo mu gihe amasezerano n'ubundi ahuza u Burundi ndetse na Kongo atari yarangira. Ibi ni byatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi uzwi nka CNDD-FDD Nyiriteka Reverien Ndikuriyo mu kiganiro n'abanyamakuru. Ubu tuvugana rero ingabo z'u Burundi zongeye gukangarana nyuma yo kongera kugaragara muri Fizi, aho kugeza amagingo ayangaya zongeye kugaragara by'umwariko ziyongereye mu buryo budasanzwe mu bice bya Bigobogo mu gushinga n'ibirindiro bishya ndetse bafite n'ibikoresho bya gisirikare mu buryo buremere cyane nkuko amakuru atugera bivuga. Ni hano mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu karere ka Fizi, ingabo z'u Burundi FDNB zongeye kugaragara ku bwinshi mu mubare munini cyane mu gace ka Bigobogo, zigamije gushinga ibirindiro bikomeye cyane bigamije guhangana n'ibikorwa by'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo abarizwa mu mutwe wa 23 ndetse na Twirwaneho nk'uko amakuru atugera bivuga. Amakuru dukesha abaturiye ako gace yemeza ko izi ngabo zageze ku munsi w'ejo ku cyumweru hari ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere 2026, aho zahitiye rero by'umwariko mu nkambi y'ingabo z'u Burundi mu ngabo z'u Burundi by'umwariko zari zihasanzwe by'umwariko ari mu mirwano by'umwariko mu mirwano nk'uko bikomeje kugaragara, ndetse kugeza amagingo yangaya akaba ari mu gice giherereye hagati ya Bivumo ndetse n'ahitwa Magaja ndetse n'ahitwa ku Gishenyi hagati ya Kavumu ndetse n'ahitwa Kabara nk'uko bikomeje gutangazwa. Izi ngabo z'u Burundi kandi zikomeje by'umwariko kugaragaza imbaraga zidasanzwe, ndetse bamwe mu baturage bavuga yuko zahageze zifite ibikoresho bya gisirikare. Bivuga ko kandi imodoka za gisirikare zigera mu 8 arizo zagaragaye zitwaye aba basirikare, ari imodoka zari zuzuye z'amakamyo zari zuzuye mwa aba basirikare, hakiyongeraho kandi ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byiganjemwo ibikorwa by'uko harimo intwaro ziremereye cyane ndetse n'ibiribwa, ubona yuko bafite gahunda yo kwamara igihe kirekire. Bivuga ko kandi aba basirikare bashya by'umwariko bahaje bateganya gushyiraho rero ibirindiro bishya muri Kabembwe ndetse n'ahitwa Mugono ku mwinjiriro w'ishyamba rya Ndobo ritangirira by'umwariko mu Bijabo rikagera mu Bigobogo. Abasirikare kandi baje baturutse mu bice bitandukanye bya Fizi birimo na Baraka. Aha muri Baraka rero bivuga ko hari abandi basirikare benshi baherutse kuhashikira biganjemwo abari by'umwariko baturutse mu gihugu cy'u Burundi, bakaba bari baje basanga izindi bato zigera muri ebyiri zo muri FDNB. Ibi byose bikaba bikomeje kugira ingaruka ku bigendanye n'umutekano, ndetse ingabo z'Abarundi zikomeje kwiyemeza guhangana n'umutwe wa 23 hasi hejuru, ndetse ngo nta nubwo zishobora kuzava ku butaka bwa Kongo umutekano utari wagaruka.
Bigobogo kandi yagezemwo abasirikare ni agace gaherereye hafi y'umujyi wa Baraka, ikaba kandi iherereye mu ntera ndende uvuye muri centre ya Minembwe hagenzurwa n'umutwe wa Twirwana. Bivuze ko umwanya n'umwanya hashobora kuza kugaragara intambara. Ibikorwa kandi bigaragaza uburyo ingabo z'u Burundi zishyizeho rero by'umwihariko ingufu mu gucunga umutekano w'umujyi wa Baraka ndetse no gukumira iterambere ry'umutwe wa Twirwana muri ako gace. Ibi bice bigiye bitandukanye byiganjemwo ibya hano muri Baraka nibyo bisa naho byongeye kwimurirwamo ibikorwa bya gisirikare ndetse n'iby'ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta, nyuma y'imvururu zerutse kuba ku itariki 9 zishyira ku 10 ubwo umutwe wa 23 winjiraga mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane muri uyu mujyi wa Uvira, ibyaje gutera ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi zinjire mu gihugu cy'u Burundi, biza no gutuma kandi mu Burundi impunzi nyinshi by'umwihariko zahungira ndetse imipaka iza gufungwa nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Hanyuma kandi reka nkubwire ko nyuma y'ibitero biremereye cyane byagaragaye mu karere ka Masisi merutse kugenda mbagezeho kugeza amagingo ngaya, byaje gutuma n'ubundi MONUSCO isanzwe icunga umutekano imaze imyaka myinshi cyane igaragara hano ku butaka bwa Kongo yongera by'umwihariko kugira icyo ibivugaho. Ibibaye kandi mu gihe nanone uyu munsi urugamba rwongeye kwambikana mu buryo budasanzwe. Amakuru aturuka mu ntara Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko imirwano ikaze cyane ihuje kuva mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 5 Mutarama 2026 inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ikibati muri groupement ya Luberike iherereye muri teritwari ya Warikare. Ahangango havyutse humvikana urusaku rw'imbunda ziremereye cyane ku rwego rw'ejuru nk'uko amakuru atugera bivuga. Ibi kandi bikaba bikomeje guteza intugunda ndetse n'ibibazo biremereye cyane. Aya makuru kandi yerekana ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zagabye igitero mu rukerera by'umwihariko ku birindiro by'inyeshyamba za 23 zigamije kubirukana muri uyu mujyi. Mu kugaba ibitero kandi muri iki gice bivuga ko inyeshyamba za M23 zatunguwe ndetse ziza guhunga mu buryo bikomeye cyane. Bivuga ko kandi abasirikare batari bake baba bafashwe matekwa. Societe civile iyo muri ibi bice ivuga yuko ibigendanye n'ibi bitero byongeye gutera intugunda ndetse byongera guteza kaga abaturage kuko benshi bongeye guhunga. Amakuru kandi agera ku bitangazamakuru bikomeye cyane birimo nka Media Congo Akadomoneti byongeye gushimangira ndetse no kwemeza neza yuko intambara yaje kugenda yaje gutuma M23 itakaza n'ibikoresho bya gisirikare. Ikashebere kandi nanone abatanga bahamya bavuga ko urusaku rw'intwaro ziremereye cyane ndetse n'izoroheje rwatumye abaturage bagira ubwoba nk'uko rero bitangazwa n'ibitangazamakuru bindi birimo nka Actualité Akadomo CD isanzwe ikurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo. Amakuru avuga ko akomeza avuga ko kubera imirwano urujya n'uruza hagati ya Kashebere ndetse na Mugazi rwamaze guhagarara ndetse abaturage bakomeje kugenda bahunga. Ibibaye mu gihe kandi kugeza amagingo aya ngaya MONUSCO by'umwihariko yaje kugenda yamagana ibitero bikomeje kugenda bigaragara ndetse bakanavuga ko bitari bikwiye gukomeza kwibasira abasivile. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye rero bushinzwe kubungabunga umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwamaganye kuwa 6 rero igitero cy'indege zitagira abapilote z'ingabo za Kongo cyabaye kuwa 5 mu mujyi wa Masisi cyahitanye nibura abasivile bagera muri 4. Igitero bivuga ko kandi cyari kigendereye kwibasira ibindiro by'inyeshyamba za 23 ariko nanone ngo bikaza kurangira ibisasu bimwe biguye ku baturage nk'uko bikomeje kugaragara byari biri mu gace ka Monti Ngalema kibasiriye nanone ingo z'abasivile kinangiza byinshi. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye by'umwihariko butiriwe buvuga FARDC mu izina bwagize buti MONUSCO ihangayikishijwe cyane n'amakuru avuga igitero cy'indege zitagira abapilote muri Masisi centre iramagana byimazeyo igitero icyo aricyo cyose harimo rero by'indege zitagira abaderevu byibasira cyangwa se bigira ingaruka ku baturage ndetse n'ibikorwa remezo bya gisivile. Nkuko rero kandi ibitangazamakuru bikomeje kugenda bigaragara ndetse by'umwihariko n'umuryango w'abaganga batagira umupaka babitangaza bavuga ko abantu bagera kuri 42 barimo rero bakomeretse ndetse n'abakozweho n'icyo gitero cy'indege barimo kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Masisi. MONUSCO kandi irahamagarira impande zose kubahiriza byimazeyo by'umwihariko ihagarikwa ry'imirwano ndetse n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu ndetse no gushyira imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Iranasaba kandi ubugenzuzi bwigenga by'umwihariko ndetse no kubazwa inshingano
inshingano ndetse no kugerageza guhagarika ibi bikorwa nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Kugeza amagingo aya ngaya kandi amakuru akomeje kugenda atugeraho akaba akomeza kugenda avuga yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Nanzuriye kuri inkuru ivuga yuko ejo hazaza ha politiki ya Venezuela by'umwihariko hataramenyekana nyuma y'igitero cya Amerika ku murwa mukuru Caracas ndetse no gufata Perezida Nicolas Maduro mu rukerera rwo kuwa gatandatu tariki ya 3 Mutarama 2026. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi Donald Trump avuga ko Venezuela izayoborwa na Washington DC kugeza igihe hazabera ihererekanya ry'ubutegetsi ritekanye. Urukiko rwo muri Venezuela rwari rwategetse Vice Perezida Adelisa Rodriguez gufata umwanya wa perezida w'agateganyo. Bwana Rodriguez ariko yashimangiye ko Maduro ari gukomeza kuba perezida wenyine nk'uko bigaragara. Kuri uyu wa mbere kandi Maduro ashobora kwitaba urukiko bwa mbere nk'uko bigaragara kubera ibyaha bitandukanye ashinjwa birimo ibigendanye no gucuruza ibiyobyabwenge. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano karateganya guhura rero kuri uyu wa mbere tariki ya 5 Mutarama kugira ngo by'umwihariko baganire kuri iki kibazo gikomeje kugenda gihangayikisha isi. Hagati aho ngaho kandi hirya no hino mu isi hakomeje kwamagana imyitwarire n'ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi baravuga bati nyuma ya perezida wa Libya ibingibi by'umwihariko byongeye kugaragara muri ibi bice, ariko kandi ni mu gihe muri Amerika y'Amajyepfo naho by'umwihariko hongeye kugaragara ibikorwa nk'ibingibi. Ibi byose ariko kandi bikomeje gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga ndetse bikomeje gutera intugunda ziremere cyane. Ariko kandi nanzurire ahangaha barakira gukomeza kubana natwe ndetse no kudukurikira. Twongere gusubira amasaha ari imbere. Mbifurije kugira ubuzima bwiza, mbifurije gukomeza kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Hari amakuru avuga yuko abasirikare b'Abarundi babaherutse by'umwihariko kuburirwa irengero. Byaragenze bite? Reka tubigere ko mu kanya tubisesengura. Mwese mbifurije gukomeza kugira impagarike n'ubugingo.